저도 이 살아야는 늘살아야 탐스. Balai hamzah. Balai. 어디 가이도 놀러 가야 할렐루야. Praise the Lord. 어디 가이도 가마. ini khairukma, amsakma, baik-baik. Haleluya. Pada kesan dalam waktu pelayan Jude. Okay, Jude ni verse ganti sen 3 kalau pelayan. Chapter kelihatan verse ini. Jude Revelation is like sekarang. Haleluya. Makana Jude Pokro ke Zudah ni sejak mana? Sao porilai, orang sao porilai. Jude verse 3. Perdi Teresa. Kadang itu aku roh, senjata no, bertangsak menikok no, amrok no, sihnya belai kemu jumbo. Aku no kai terwai sabanyo, bini borok no, rumani apa itu, kaizak menikok no, narak nabagai, coba kaizak dikenai, sitai kenai angwan suku. Haleluya. Hamsa, coba poitu baise, pushak di hanbaya. Haleluya. Ingat orang kaham ke kenalai jaske serai ke sai kenal di. Coba poitu baise. Pushak di hanbaya. Haleluya. Praise the Lord. Kami serai coba poitu baise. Pushak di hanbaya. Haleluya. Praise the Lord. Puji kenal deh. Neng busak ni panbai, busuk person dalam sum, 200, 300, awak nai 400, jasa person disan dengan, hai panau success ya, problem solve ya, sam saya, dia apa point tu baik ke? Oh hai, haleluya, praise the Lord. Akan neng ang point tu tamu nak kaya langai, kaya tu suno jongi nak Yesus Kristus tu, apa sun point tu kaya langai. Amen. Amo bahaya ere ke songina waya. Bahaya songina. Dalai kaham ketha tei mazra dari ke songina wo. Amen. Ephesians chapter 1. Sungkulu gaya Ephesians chapter 1. Hallelujah. Aga verse 4 tam sijat ko. Kai tu ni bus kanggo. Sen ketar ke masa kere ing natei ke. Amen. O susar senam saja sini no. Kai tu suno Kristo tei. Bini borok ing na henei jongkha. Amen. Amen. Sungsar sede senam zaka. As senam zaka ni selai sekan no. Kai tu Yesus Kristus tu no ketar kaham tei mazra klik lai agin songli se paika. Amen. Hallelujah. Tei shaimani o songjak rogni bagi kaitor bebar chukna ho joto tongmani hamari rogno ready tiar klai rekha. Verse 3 porila. Verse 3 porili. Hai di kini subra Yesus Kristus ni bufa. Kai tu nak cuk hambai layan. Hamisa phali suri layan ba phali isa ka phawi chas ta khoi gara thami mama mai layan ni saya hambai sir layan ni no tangni hambai layan Tani hengke Kristo bai cuk thansa ma bisingte. Kristo bai suntabuk thansa ja tong khaba Bo cuk na hani tongkri bebat no ruoi chini ka ham khlakya. chukna hani tong kri bebat to bai kha te nini ani kaham khlai sir kha. Hallelujah. Praise the Lord. Nun tam no isang zagi to bo area nun book sang zagi to bo na mo sute coffee nun zagi to kan ma mo le dai tap mo le ingla bo nun zagi to ne
nâng sai được mà cái đó nó lo Jesus Christ tôi ai đi được trong đi bay cả Hallelujah Hallelujah ano cái đó trong đi bay cả Jesus Christ tôi Phật cả ham nên là ra cái dục là hani bề bao tổng cười ani kalaita Kristo bai insan mani bagai amen haleluya sanjak nai gerika pagi hamba isi relayan dari saw haleluya pagi hamba isi relayan amen ni no khungo ban nang saksa ban ni ta khu bu go tom no nung sasak bema ni tongo ba han yang ni tongke nang ini hamba isi ri kai don Hambai kai do nengani takut na hamri riba dibagi, ani logi shomna hamri riba dibagi, ani bukum na hamri riba dibagi, ani buta hai ka ba ani dang ani saz lang na hamri riba dibagi, tong la da ba hai, okay, jadi knowledge do saiban mau, kena mau, okay, hambai desa kaisa, tang oro angba logi sai cuma di kau dia mo, haleluya, elah bawa hai ini sau, okay, all praise to God, misal. Hallelujah. The Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly realms. Hallelujah. Because we are united with Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus Christ. This is not concept like Tangi hambai nai, tangi male bot sunat suka hani tongkri bebak terui hambai kelaika. Sentangi hambai nai, bot sunat kethar kelaika. Sentangi hambai nai, bot sunat kaham kelaika. Bot sentangi hambai nai ke jen no amusuke kaham kethar in masrak keri kelaika. Amun ipami. Amen. Maka June verse 3 was sempori ketam no oro poitoni kog no shawo. Hallelujah. Abok coba hai ke ba sini ya di shema abok poitu ba se enani nangai amen haleluya coba tabuk tamu bai poitu bai da bai ja da bol ki bai ja na iro bai ja na gora tui ja na sapor lok tui lai goda lok tui lai lo coba sengsari mungsuk mani kri bai ya coba tabuk tamu bai ke poitu bai se 사대님 가는 거라고 하는 거기 상관했고 저번 보이도 봐 있어요. 니 보이도 가이도리 파리. 가이도리 할렐루야. 할렐루야. Praise the Lord. Praise the Lord. Verse 4:40. 가이도는 시리아 거럭네 거럭함. 버럭 지리 비싱어 뎁사게 합하냐. 버럭 샤동 덕들이 동남아 Tongri mana tri keci ni kai tor kharok ma pongno juda ke sawo. Tamsa tamu pojo khanya ro bisingo bo korong korota mo ba hai khapai kali so. Okay. Pojo khai tong layo, khai tong lobi shuri tong layo, hai kon tep sake bodola abo hai boro fotong bo pojo khai bodola ya. Botamo akai tor khai ro bo hunmano bo misuse klayo. Ang borok betapun kai ter nakar bela, angtong sidra tong har kai ter alo kebang nafi bela. Mana apa hai roke bini bo buzi mana apa hai klai kibika, bo tamu tong kake sat motok fi sini bo tongbo. Okay, bini cai tong man tamu kake bahai ke ani musuma, ani klaina musuma, ani thana musuma, sara musuma, ba ani obos har musuma no fulfill klai mano. Abu mang a borok robi cai tong ma. Sadi abok lole angkeri. Sadi angkeri. Haleluya. Kai do kaham. Ni ko tong di sini ngan lo. Nah, ko jam le. Haleluya. Tang mon te saka hapa yuni sawo. Okay. Alu kosok te sake bos tao tomor kaisa khobja khe. A kosok thaisa bai no beba bos ta sogi thang bayu. Hai ngabe, amu di bagian be careful. Haleluya. Amu sur jishwana kathar kelaika, jishwana kaham kelaika, jishwana mazra keri kelaika. Ari kai to Jishu Kristo te ang katham bagai jokta hani tong keri di anu bless kelaika, anu hamari kelaika. Amu rolo busimani ya rolo sudu se.
tamungni thangkake o akosokni phasing nasigoi sak musunga phasingo hai benjani thangni sogoi piru gobang ma borok tadi ante apoi to grirok baike benjangya ang poi to ganangba ang kai to poi to khaima ni ba kai to basi benjanga amen verse 5 40 Subrai bahake Israel lokno ha Egypt ni fiok ha. Ulokhe poito klayarok sokomor kha. Norok omorok no shawi manfano ang norok no moito klayu birna nayo. Okay, tamsa tapok di Israel ro je pro Egypt hao muni khati ui sheleng khati ui sob zati tongkha apru phiogui to phainai kai to no. Haleluya. A borok rok kai to bai phiogui to phaijak phano gesar mazar phai tamung khamge kok khnaya ungkha. Okay, kai to no sak nanglia, kai to no samung nanjaklia, aburi bagai asuk khairogoi, asuk maya khlai, asuk job noke, asuk kiriman singsa a sheleng muni khatiwi mak tongmani kai to phiogui to phai jak phano borok. Okay, tamu kan gesar mazar phai kok khnaya kai to sak naya ungmani bai tamu mangkha mak thijani nangkha. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Jadi kai to kah. Bini kai rok ma. Zakma. Baik saya. Nuk ang muda ba yang terno. Jengma ni kadai kah mukha. Ya pribo sheka. Thangri show ke kesal ma daro. Aku sekok ni mak khijani nangu. Okay. Te kai to bai haksal ngai lega pata as shaitan kwa zago seng ba khai li lai ke. Abu bushi se kiri ma singsan mo hai la. Hallelujah. Next verse 6. Swari rokni bere bakshano bonai sibi nai. Borok tongna nangma tui to toya woi shani tongkai kibi woi thaka. Borok hatolani manamba wo choflai ya sorbi dekhoi bai khazagi tongo. Kai toraro borok no jerani ashal kotor ni bagai tongkha. Okay, betul. Kasih untuk borok ni kau ngompor na. Even swari je kok nengai. Bono pointo kai to yakanya. Kamu kansa abahai swari rok tomo kok khana swari rok borna khawoi mana mau ton khani sau. A judgment takba jani shal a kirima singsa satok jakmani shalo bor phiogoi tam khlai jaknai satok. Okay. Haleluya. Je jaga swari sudo se yogya. Okay, maaf geri tomungo kok khnaya takba kai to sakna yang kangke. Neng ang tomura abah izalo ke usul kirma singsa kaya sungko. Haleluya. Praise the Lord. Sorry. Haleluya. Busi ya to. Sorry kai to na. Bini kai pa. Amzak pa. Pai flaya. Kai to sung tomor pun bomu sungsai. Sung kemai thang pun bomu sungsai. Haleluya. Piaba sung bobor gawang fokus kai tong sai jema. O mutanzak bunoke khaksaw tonoi o problem kaisa je bus kamo sopai tong mani abuno sung gawang fokus kai tong layo. Or khasino Israel ni saja kana. Bong ikesar maza problem tam phakeba. Sung muni jazarawo muni khati tomo aku samuni obak geri. Aku maini obak keri, tuini obak keri, mutri kahamano nok tongo. Okay, bro, aing azen muni kati mano muito faida kan. Sen aku sase masalui man ngi tongo. Dini jekai to ni kok khnawi sen kimi thaya, kesar mazaro tamu kerika nok sudu kerika hasing panto. Zorawo tamum kerika, tui kerika, hakyo pro tamur laya. Komplain de lagi. Abu Israel berseng kai tu Israel beri sabla. Seng nizino kai tu senamai tadi dah lagi bahaya sana. Hallelujah. Praise the Lord. Tadi kai tu. Nu kenapa problem bahaya? Kai tu tadi piogi tu bahaya ba. Khadijah por nibali zaga tunggu. Promise land. Aru tuni ringa bagi por piogi tu bahaya. Borok le ak kesam muni khati tongman abro sokase sajak shiwo
kai to him rui nai ko litran mano abono se borok belai ta phungja lai sibu tani ta phungja kanke zorao chamung kri zorao tui man ni ya okay aba hai kubang ma gara gini na sigi buksa phungja ma bagai borok amukha kai to nok sai do ro dei ti ku bun no se ta gui kai to ni khuru na phai sing ba ang lai sibu na in nang ang da ba hai ngi tong ka suri wi to kai to no bolo lo wi to mo hai bolo tamo no problem sa ki tong ke o je sak ki sa han yang ni tong mani o pusu yang ni tong mani o borok lo gi yang ni tong mani abun su problem sa ni tong la yo abu problem ya nung sai sa mani tong ke mo gri pano kai to lo gi tong mo nga amu shuk te ni sao buzi wo hai pano nung pa hai ke borok lo gi ya samung lo gi o gri ha nung mung lo gi o gri cha gri no kam gri abu no ba ki nung problem sa ni tong ma Abo bahagian nol kai tu bahasa kelaiman ba. Jadi ama hai orang kai tu bahasa haksal kelaiman ya. Ama hai orang kai tu bahasa haksal kelaiman ya. Ani kai tu belai kahal. Hallelujah. Next porilah verse 7 pori. Sodom mai gumra te gara gini ni tahun rokno bo nasigri nadi. Sodom and Gomorrah. Tegara ni tahun dong no bon nasigi dai bi risau. Tamung kha. Ara tongai ro asori ro khaino tongkha. Borok buitalang kha. Ara tongai tamo? Buitalang kha. Yes. Ia selaba isla tong sidra tongkha. Selaba tong sidra tong laja. Bunyok punugoi pus klayai rena bagai borok oi playa orbai satok jakha. Abo hai tong sidra. Sabo tong tong laja. Selaba isla kaizak layu tong layu. Beri tong layu. Ha? Selalu beri tong layu. Tong sidra, samung sidra, laka padang suka. Sodom and Gomorrah. Haleluya. Borok tam kaya horbai shogai tabla sala kali sau. Tamnoi zate borok kaya ngai teke bo sumso tak lai sitan. Te khorasar nyo pernah dibagai borok je to asal sidra klai jak ba borok tabla ki klai tam klai ya. Oke, borok ki klai tabla sala ile. Kirma singse da. Bahai matok no. Ini kaitor Hamzah go belai kena togo, kaitor Zol Izago abu buku. Haleluya. Kaitor Hamzah go abu ibadah Yesus Kristus na manka, kaitor Zol Izago abu ibadah hon ni kondolo mana bagi bore dingdi, tomun kok kena ya. Haleluya. Kaitor Hamzah ka kaitor Khairo ka kubu imani hai, kaitor gerei kaitor satan ya, kaitor pai lenden gerei kaitor ni kok lo juko moni khalaya, abu hai borok lo. Usut kirima singsa, kirima singsa thai, kirima singsa sal, abo tabu buku koi sapan abo bebah kulu sasubi mai. Abo ni badoi kaitor Hamzah go, abo no nan buji supa hai, kaitor Zol Izago, abo no go buji wi tong ni. Hai kin nan ayat pasingo az Zol Izago pasingo nan kegi tangala Hamzah go bisingo no supa. Haleluya. Praise the Lord. Ani ama mo hai klaya ano Zol Izago. Ka abai bos hazara saimana rekam klaiba asam no avoid klaina jate ane ama ana hamzakten abai samu sun klaya diba. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Salsa ang cerai ko normally cerai joro ko mai rong rota ro piyap le kapuna ama hawo thangka so asini ang salsa mani hui tongka mane gejeng ko hui tong so kata ketamka hai nanggar ba ani baba singla soka rak tong tong ma ro le ka tong ma hai ka le tong tong zabu bo samung tani le ni kipil khai ba aba ke nuke khabang serang zabu so next time ang teu gabang thungna ni sengka teu praise bana ni sengka mane ani ama bola hamza bu je to anga samno khai ni gabang sengka same kai to boba ha ki sungna hamza a samno sung gabang khai dai te arono tong ni seng kai to ni buma sung ko so ma khai dai Amen. Hallelujah. Sodom and Gomorrah. Okay. As a gausen, kaham ki bujina thangka kesen Genesis chapter 19 kulu kesen mano. Okay, Yafan 19. Hallelujah.
19 corona sekarang 18 hasilnya sengkang lagi. 18 ni 18 boleh di 18 ni 18 boleh lah. Bini bosong ro kotor unai. Tei dok fakra unai. Tei bini bising tei ke sensani beba do faragno ang hamari nai. Haleluya. Kemana zorawo seng kai terus selfish ni mano. Reason kan ke orang sahabat kok sai dong. Okay. All the nations of the earth will be blessed through him himself. Through Abraham. Seng selfish ni man bless. Bahkan Abraham ni sini suami tu lagi. Kalau bini bising tiba sensani borok hamari makan tu lagi. Haleluya. Orang Abraham kok sai dong mana? Yesus ke Yesus ni pasti susah. Haleluya. Jadi Abraham na Yesus soal pano. Abraham na Yesus. Sahabat ni kono sawi dong. Haleluya. Bahaya ke kakek. Semakai je perlu Matai chapter 1. Okay. Semakai chapter 1 je perlu lain lagi. Sahabat ni hoi je seng bosong. Abraham ni sini seng mana? Pai mana sahabat pai ni lah verse 16 no. Haleluya. Mata ikulu kana, chapter 1 kulu kana. Arab bos samsab hoite se. Ending bor ending ei. Duk na ble. Tale Abraham no so. Yesu na ase na. Haleluya. Abni bagai tabo Abraham ni bosak khoron ni bisingo khoroksa nogoma tonglia dikhai ro horsaka. Sing azagawo hai to tama sung maya gris buntai gris. Tang himbale borok khoroksa asane bagai khoroksa tu je bosom bari mathango. Khoroksa ni bare khoroksa ni bare khoroksa. Borok gobang mane bisin de borok khoroksa na asari manya. Mana manba. Manya luna. Kuna dino borok dozon bisin de borok khoroksa asa jamai kiri luna. Khoroksa bu mane bisin de khoroksa besar asai. Haleluya. Besar gobang mane mano. But khoroksa ni bisin de dia to samun kanya khoroksa no. Sema ba kira Abraham ni pore sumaro no sabo Isaac hai na Isaac ni pore Jacob aba ke mare wi thani pai thak bo jana ke Yesu Kristo ni abong nusung nogo hallelujah abri bagin Genesis chapter 18 verse 18 no je cox hazak mani all the nations of the earth will be blessed through Abraham hallelujah Pamisa Abraham ni bisinte joto bosongro hamari khlaijak nai abahai nangka Abraham ni bosongo Yesu Kristo asakya tabu Yesu Kristo ni bisinte senjoto no hamari khlaijak ha haleluya mari Yesu Kristo ni bagi apa korob layan haleluya tabu ndini bisinte gobang mani ni takuk bukugro haina hai mo thangjak mo khobjak nai okhom mo busu sekubui Amen. Abraham ni bisuri jauh tak borang hamari kelaizak nai kubui dangka. Tang bala Abraham sab ni kong lo kena, kai ni kong lo kena. Haleluya. Bos sab lo poido kelai, sengle sab lo poido kelai, seng sab ni kong lo kena. Ke Abraham kong kena, woi bini bisuri hamari kelaizak bahai. Neng antini kong kena poido kelai tamabai. Ni ani bisuri ke kebang lo borang hamari kelaizak lati ba. Awon bagi neng ke kaise channel ni, kaise blessings ni channel si. Haleluya. Praise the Lord. Sorry, and blessings हमारे नहीं लाभा से. Amen. हमारे है कि नहीं तुझे अपना यार. और कई तो रुपए खाएंगे तो दोनों. Symbolic ni pori paika. Ephesians chapter 1 verse 3 wo. Jumlah ni to gay. Dewang no. Sabri khaler ka. Jishu bai kerenzan ro ibagi khaler ka. Jishu bai thansan zan ro ibagi khaler ka. Nen jishu bai thansan zan मतलब हके दewang हमारी तब sabri. Kamu nunggu Yesus tansa jadi, nunggu Yesus tansa jadi kita orang lupa ani kita bayang ini ya, nunggu kamu tansa angkasa, haleluya, praise the Lord. Abu sungkep itu bandi mana ya? Bandi itu paling kali mana? Kai tanah bandi zaman no, mana? Sahaja bandi no, tabu Abraham no kai itu bless, kai bahai, sini bising itu kai itu bless, kai kami itu. Oh, amen. Ini bawa jaga sempurna kita tamu no, 40 verse 19. Ini ang bona tongka
bo bini besarokno tei bini bong sorokno ani kok nanani bagai tei samung soi khlaina bo soi tinano dagiri na bagi se ang chongo Amen. borok abo haike khlaike subrayung Abraham khlaina hnei semai tangmatino bini bagai khlainai hake subrayung haidini saka Sodom ni te gumna ni bagai belai no khamia belai no kok khamia tongo borok ni sumtok belai no bangkha borok beba no da ang ma hari no khlai bai kha ang thangai nai sanai te abo asik da abo asikya ang sinai hake a bororo aroni nongkhore Sodom bekak thanglai kha Pia Abraham ke subrayuni buskango basawino tongkha hake Abraham samo thangai hai hini sakha nung borok hamyarok bai baksa borok kahamrok no bo desokmo nai 사바이 꼭 살펴봐 이게 어버리 슬라이스간 수아리 걸었다 어버리 슬라이스간 수아리 걸었다 아브라함 니나고 속바이야 땀로티 파이게 good news to be 파이요 good news 다 뭔게 아브라함의 비 사람이 뭐하고 저라이 치는 아 good news 니 사마리아 부르노 바보 어수아리로 বড় রামরা থানিতো সদমের গোমরা ফাসিগো আর জরাওনো যেহেতু আব্রাহাম কাইতনি বড়পা আব্রাহাম মা সাকা তামুঙ্গাকে বেলাই পক্তুমা হাজিয়া তমু তামা পক্তুমা হাজিয়াকে ওকে ইশরি হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড আর পক্তুমা হামিয়া তামুঙ্গাকে সদমের গোমরা বেলাই সুমসব যেহেতু খাইকাবা ওকে বড় সকমর জাতা থানিতো 사브로 사고고 할렐루야 누구나블레 능제 프로파이더 동고 가이더 땀 클라이더 탕이동 아베 애드밴스 너네 엘라 클라이더 할렐루야 아무리 능다키디 능무스 자가 타라이 동카 아예 가함당나이 하멜나이 능세강 바리네 엘라 만나이 할렐루야 제프로 가이더 하데 프로 그린 시그널 마노 탈리 아 로기도 푼 프로블em 그래 능 클라이 사가 탕이 But Jehovah hai salvo sok pai nai nang tharam sunya. Oke tamna kai jo biang ni daro ka sui tomo. Apro nang tolong ni. Haleluya. Tani male kai tol Jehovah nang bini pok no khnao afro tamung nai sekang. Je na thangmani abono no sekang baria jeno sai khnaro. Se sabno saka Abraham no saka. Na jero Abraham no saka ba tabu Abraham mo question mark raisina bini summo berai khana tok summo no tabu je to sokomara thangi tongo borok kaham bai borok khamya abo ek loge da khobja nai o building bai thage sunggo to khobja lagda the question bo obo ta Abraham ni tang mala arab bini badi da tongo sabo lo okay tai bini poribar bini nukum lord ni nukum borok tongo borok sabno khulom kai to a borok na nachi dinga Abraham tam suka borok kahama hamia ek logi nunda da dalo no ampur next time sa purdi hey rondi kamyunggo korok basi borok kaham tongu hake nung aro tongnai a borok korok basi rokni bagai a kamyungno narak lagda 사본에 가이사 감이 동수리 평등 무슨 바 깨우고다 무슨 아브라함 뭐 거럭사 가이 들어 tomai 보이juk 나이래 소돔의 고모라 대바로 소고모 같은 아를 벌어 비든 밖에 못 주나이바 아무리 뭐 따무 뭐뭐 할게 뭐 복사간게 본사서나 또무로 벌어가 한 동게 능야 가리들 너 능아브로 소고모리야다 클라이노 아브라함 사탄 타야 nung tuwino borok sutrang rokno borok hamyarok bai baksale bukhargla borok kaham rokno borok hamyarok bai baksa khele nung nugla
beba kano bustunai sha soi keno bustung lagi ba next hake subrayum hai bini saka tomungno ang sodomni kaminggo borok basi borok kaham nukhe a borok ibagai a beba kamingno thangnai hallelujah praise the Lord te kai to bo pose proposal robano boshika 50 jona tongketam phajani sa a Sodomen Gomorrano Sokomor ba hallelujah kaibano Abraham komple tikai kibika nai ne bale kai ne mari 50 jona ka thoto ungzakliya Sodomen Gomorrah asuk taun kotoro 50 jona borok kaham tong thoto ungzakliya ambagai botik se komerika 45 ungkele Afro kai to tamsa okay Afro le kai ne pika bo ungzakliya 13 kele 20 kele last musuh terus apa ya dozona tongkele aku bukan itu bosnya kamu lo dozona tongke Abraham ang Sodomen Gomorrah no Sokomor lah haleluya kayak itu bisa sekaham lah haleluya orang dozona saya babangsen bangatlah so nini ani darate di proses amen ini dong saya Hallelujah. So all the rest save kadi bahano thui dong karna ya. Ni dar ni te cross save le. So bin dar ti bote cross save le ja a borno bo se foto makam tuni mare le ne. Amen. Amen. Thui dong na zora ya. Angala ikno ya ko khorbi tong thoi chana nu sumo oro buma bodol tong nai dok no. Zaman sa kapalai tong layu. Pak te cross good news to ni mano. Okay. Sherman ke salayu. Even hospital ko je yakala ya bai boto chin bisino hallelujah te magana ko thaya aboro buji mani bagai gereni tongo te kai tri kokno khalao hallelujah tangmare kothok amno sabla saya tona musumba edola baksa thoksuka huma jabo amhai borok tongona opposition kaise party number ko opposition tongo tabo boi thogo ma jara bo thogyan no nai Okay, nukung botol mau muncul tu fogsa di saka, bom kata mau asun kali atas, apa itu sekali dong lana, same, tahu sungguh tu nak kait dari kau fogsa layu, baksa apa hai botol nai, bot fogsa kaya, bawa accept kaya, bot sana naya, tahu fogsa yang tu pakai bukan itu sari mana yang lana, mana, itu saya, ni yang punya orang mikir tu sungsara yang mana lagi, mana, apa itu tangai lalu sungsara lagi. Tamo ke korai tui kansa kanke duita samu sen klai mano chopre oi tui gara tuniri mani yo eba tui no tran ni bini gara tuniri mani asun bulara haleluya tabu nunga nunya sabri samumba sabri daito korai ni ble angkor tam klaiga tui bo bini gara tuniri ka ai ka ba chopre bang tui gara tuniri ka bo kaini Asal siapa mau sudah botol pun nengyang ke, aku problem bini sih, okay? Tahu sih, nengmono nawa tangi bapak tu makan tu ni kan, chopre itu hai berkenal dekat, hai baru sekenal na, kita tidak main somba, ya berin, okay? Ni dah itu pakai kayak gini, okay? Aku am hai samung, saya bagai shokat ini bagai already ready, like haleluya. Agar tamu kah dozora baik, di nengkah, dozora baru kaham tongke, shokumor lah. Hallelujah. Praise the Lord. Tetapi Abraham lebih nogosi. Suari rogo Abraham ini nogosiku. Kau suari rogo tajam tam sabah. Tangi naik kisah saiman naik tam jangan digongkar. Citra lah citra. Tang lagi aram rogo. Tangi cek lagi deh bapak. Dozo nak kali ya. Sabut dong. Lord. Bihi bersatu korang. Okay. Even suari rogo. Kaham kena tangi pori naik. Tak tong kotai. Ini sambil kalau. Ni tak bukan mak kebelah, jadi tu bersatu dong ba, kaya tu naik ya, sambil tu tu dong, dosa sukunan kek saya toka, dosa sukuni malia, ambo kita masakan, ongkos sini, tanah sini, ukuran nasi sini, mau dong sung sini, okay, lot sombo ongkos ka, tamu ka, Sodomen Gomorrah bo, haplasa, asal kalau beri kahar ke save masih, kalau sudah sekarang lot lebih tinggi. Asal kalau nak mani, asal kalau mungkin jengkai saya orang pun kena, tu jomai pula na, bayar tak sabo. Siapa orang bayar tak lain sini, an lain dengan tang tiri orang, tamu tak kas om ni,
Hong ni thangpai. Amuni bagi do. Zephyr nang waisha ya dari kayak kejahan dia do. Nanti so ukri na sila ta. Hallelujah. Amai sila sablay na. Lehimka Jisuni logi. Hallelujah. Dimi tong sini. Hallelujah. Praise the Lord. Tei nang oplo usula palita thal. Nang zephyr himka ba Jisuni thaisingo ai no dimi tong ni. Zephyr ai himte te haki you turn do our सबसे danger. Logi ni action mo. Okay. Logi action jada. Lord ni big logi no holong khai thang pa ja. Same. Jisu tong tu tong kisi se phero ke bemar kusu koto sopai saran mo de. Control ko jod khai dia za thani so. Okay. Amo sugun no kongo orai pore nai sabun sabna mo sugun sabi mai ani khan pai ne. Hallelujah. Kema zortam seman borong ikutan dia aku nukzagu nok kaham mayrom kublom oke rang kebang ma oke thanglai su khlai mano ain foreign trip po state yang berai po kebang oke all state dulu state do kenapa bini kurang diri nukzau kaham no aku botar langsung seman anu kai terang apa kayak saksa mau masuk oke even clip romo dialog nula apun sitam kamu bhagwan hai ini saman apa itu sen kebang dialog Zephyr amai wan suma sopayo aku lo soitan bahai no siapa sen mo ni boleh kan suari mana musuh panggalan na suari se tamu na musungzak kai toro na musungzak bo kakha je kati tamu le ba ha nang no balting pai toro ma se balting se ni no control khai lai nang ta le balting no pok ko le la Nini senangzan manai, nini nok ni kaisa mani je nona control kaya thangu, itu neng bahan ke sojo kaya manai be, pokok ikim le belana neng, itu kaya tu berarti jam paling nongsa suari pun ya kaya, kawai menapa, isi siapa pokok berazak khazak tahu, kami apa tung tu pura kita bakal pai, oke khazak tahu, nasi, bawa nasi mata tahu, jaran isal, akil masih isal, kaya tu bahan no ready kelajak asal ni balik. Orang dong sok aja itu. Seneng anjati arta konsep dalam. Haleluya. So senuka sodoman gumra tamuka. Apa hai jangan muncul. Lord sodoman gumra untuk hanya bisimul kamu. Hai pun aja reyok. Di praja sepun menamungkan. Jasa pun au sumsok bangkan. Neng soi jaga tongke neng reyok nai asum sok tongke bos bisa master. Haleluya. Even semia berserang lagi. Mai ba mai no. Motor kanke, hai kanke, rawi dong tu kaisa kai. Agar lagi ni distat kene zabra, rawi, shogi kisa. So gara gini nasi ni pian contoh lagi. Bini mate ko mana? Ni ditor tanya ditor. Haleluya. Pada next sempurna lah ya. Haleluya. Next verse pun di Jude ni. Omontai keno, borok ni besar no sumsogo kikalai nani. Kikalai nai omontai iman nugo. Borok kai to ni panos hanang ya. Borok jukna hawa jinsan satong nai rok no hamye shawo. Okay, thanks a lot. In the same way, these people who claim authority from their dreams. Okay. अब hai kai to tong pano, kai to guru kai to ni again samtana tam saiman. Ang iman hai sinugo. Bo iman ro ba ti tu sa Iman ti kai to samklai ting tong. Tapi botam iman lo kan nan bakal saiman dai ba. Ang iman nungan ang sinai ble, bangun ang iman koran itu ulis kata tabu, nengaman bisa sekali tiba. Kaya yang koran itu tuja, tapi nungan koran itu ulis saya jangka. Nah angse itu sama kena angse sama pun bisa sekali tiba. Saya kait itu borok bo, kebama kait itu tong ulis sana itu, apa itu borok mau blend kayu, ang iman itu nunggu. Oke, mana bini iman baiknya, botam kelai, kebama apa itu musibra, apa itu kebama bini saat mau mati kontrol pada ni kamu. Okay, but often so in the same way, these people who claim authority from their dreams, okay, lead immoral lives, defy authority and scoff at supernatural beings. Okay, bahaya ke pemusita, bahaya ke nizini faida, bahaya ke orang pura kelai mando, bahaya ke sak mana punukui tongi mando, kai toro haksa pasing nori, abu mang uze dep saka hapai dai poitu faida ni bodolo, abu rok ni cai to ma.
Okay, so we bagi no, sing joto ban tongnai, joto ban fellowship khailai, thanglai, hai phano, ya gra buya, dia gra buya, buskan buya, okluk buya, nasibma kai to khaidi. Haleluya. Nor tomara alo rashini phayuge, jepro tomura anu sesepalo di kata, nor lama korok lagi. Tomara anu sudah nasib phayuge, nasibma kai to nasib isi phay. Haleluya. Dia ang sai tomara alo ma hai no. Kanawi, orang kubu hidup dan nadi, Bible kulubi, orang soalnya cek saya tu cek thori jadi, orang soalnya itu sedang orang tadi pun tahu sui nadi, haleluya, amarin logi Bible tu ikai, oke sempoi mana awak sini selama Bible pun ngilam le, ni Bible no miliar lagi, haleluya, jadi Bible tu ikai, kalau kamu sempoi print kayaknya mana jadi dah, awak tahu le resmi, amma ni tu ikai logi, no miliar lagi kan ke soalnya tinggal. Haleluya. Hai keren tak pai, kami pai. Porna ni yang ke, kami ke pai. Gana porna keren sadi mo porna kubiya. Porna keren tu tongai belakang lawa. Haleluya. Samun bagi na tabu, nung generation tu orang thokai mana ni asal keraya, nung tak thokai jadi. Haleluya. All generation tu orang nung thokai jadi mungkin, mana agen ni zorok tu ni manisah. Haleluya. Nung tahu bo generation sok pai ya. Yesus ni tiba ke far pelajar, kaham pelajar. Haleluya. Sabun pakai segala tarik kata. Mari, verse 9 pun lah ya. Suari pokrok mikan sudah omahai. Michael, suari pokrok. Michael, sudah omahai saya. Hey. Musini mangno shabo manai, abono tuyui shoitan bai kok bangai walai tonglai pro. Michael kok kami shawui shoitano mazra berakya. Betul. Suari pokrok ni pun tamo. Michael. Aku cuma pesan pun Michael nara kau dah. Haleluya. Kamu Michael biri ni kamu baik yang malu sabu. Buang pun Michael kena kau sakit hari reka. Yang Michael sabu saja mar. Suari pokrok. Aku sama Michael polisi itu melamu. Ni bos hari pun parung kan apa di sana ni. Zon ni parti lu. Zon tu zon ni kerja. Haleluya. Bung parung apa di sana ni. Haleluya. Kami bayar kita. Bini sahaja serai siku isiri mana rani. Enggak boleh isiri mana. Tamu ni sampai dulu ada besar tu tu payah siapa yo. Anggono kait ni kok pinai pada musuh. Haleluya. So apa akhir bos selama itu kau sahaja pun ya kerja pun serai yo. Haleluya. So apa ni besar nang bahagia harga bungo, apa mula model nak naik. Haleluya. Jesus ni bungo ni mana tahu? Hah? Savior. Hah? Mereka naik mana nak le? Haleluya. Kan mereka ni mereka semua bini bungo ni model sama bungo nak le. Sendiri bungo tahu apa model ni. Haleluya. Praise the Lord. Sama kena bung kapiar atau baru bung selai kilu. Jepur kai dalam kaman dia kalau. Zaman sekolah Paul oleh rekan. Abraham ya bin bung pula. Abraham. Tu pai Abraham. Sarah ya pula bung. Sarah istilah. Abraham Sarah. Waktu ni apa? Haleluya. Nak bung selai mak kilu. Ni bung mungo pantong. Haleluya. Apa hai kena ner? Apa hai dia bisir. Orang sahabat suari pokrok baik. Sahabat kompani tonglai, syaitan. Oh syaitan bertam musuh dia. Jasa ke pun Moses ni besar nama musuh dia. Moses tiga. Okay. Moses itu tiga kata bini body tonglai. Besarta. Iman yang sempau busau tonglai na. Tapi itu tiga syaitan target tamu. Aku satu. Attack pada ni narani. Musuh misuse kerja bagi pun nak. Azar sahabu baiknya kok kata-kata dia lagi ya? Sorry bokro. Syaitan baik. Aku syaitan no oh sorry bokro bos sudah se. Kamu hendak berpikir tersiap? Suari pokrok Michael sudah omahai saya. Hey. Musini mangno sabo
manai abonoti shaitan bai kok banglai walai tonglai furo Michael kok hanya shawai shaitano mazra beragya hai shayawi bo subrai nono huntung nei simisi sawo bo musun ke azagan shaitano dupung kiriman hasil tamsa ziaran salibagai kawi tonzak kali sable mana kai to already bini bagai ready faizak ke azagan sentam kebeng nai ba kok berbusika borok hai betul banget tong bini bagai kai to already ready ke faizak aro sentam buskan nai ba Haleluya nor lo salah মানুষ শুনে তো মরি না আসলে আন সঙ্গারে নি ফাই বসকাম সংনাও এক পক্ষের নি ফাই বাসা এই তো না অলি না বড় বাসি সংরি যা ব ভাই সংনা মুজা রি ফাই দিউকা আবার দে আমিয়া দে হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড যেপুর কেবেন তামো সামুন্দেরাও Michael suari bokoro bo kebeng na thaya botam sa neng bayan pun behas kaya thaya kai do no minimal kai rowan haleluya kai do kaham bini kai rokma amsak ma by flyer ote buzjala tong so buzjala ga Deuteronomy ma thalai nai Deuteronomy ko bro itamo why there is abima 34 belum ayat. Jadi dari sekarang itu kalau seller puri yang sih itu software lah jadi tu. Deuteronomy kalau kada, kau berapa itu wani sabima chapter 34. Kalau kada Okay, jadi chapter 34 kuliah sen 34 lah ya. Verse 5 kuliah. Hake subrayung ni seleng. Musi subrayung ni kopino. Aro Moab hawo tika. Tebo ha Moab ni harung ni bet biru bono hoka. Next year piaba bono Hokma abo boro tabuk jolati koroksa pano sawe manya. Peifuro musini umor nokha biki sara nasi. Engkau. Haleluya. Oke, tamukha peifuro. Tosebir boyos 120 years. Koi firtebo Bini mokol nugya englang ya. Bini makol nugya englang ya, tei bini panbo holi lagya. Abuni ulo Israel lo musi ni bagai Moab aparo nokha sal hamsi jora. Oke, kabai, betul. Tam kanai, or jagawo sunduko Moses tripala tiga, hai pano, afro pano bini mokol bahai, bahai kujun kaham. Ada bini body pro fresh. Pun mana jago? Kahama, very special. Ketamu, jadi orang mokol kesana kuri, musuh secret kena bini body wo. Ada mana? So bini fishing tu sentam no, Red Sea, Samudra Potama, bab neke, Lamangka, te holong boy, te share story karbani. Okay, apa kebang nggak bini bersih miracle kayak tersambung lagi. Haleluya. Terus faidan tu obviously apa itu sakyo musa sambung ni bagi use banyak muncul mai. So apa ni bagi lo? Oh sagau sen kasih wo pori person tam luka. Michael pakai pok bang rai bani. Faidan. Sabun ni pun saklo tu ye. Okay, Moses ni pun saklo tu. Okay. Apa islah sekarang kita sempurna payah. Deuteronomy 34, verse 1 is important. Hake musi Moab ni hapani nebu hachugo jiriku ganani bis gani bocholongo kasaka
Tei subrayung bono dani sini Gilead jora beba hafunuka. Tei beba Naphtali tei Ephraim by Manasseh hati shalthang by Switzerland jora tei Judah ni beba haro. Tei salgrabai ni habai juar jora tei kamiyung. Khajuri phang tei Jericho hapani amchui rok funuka. Tei subrayung bono sahai hini shaka. Ako hano Abraham no, Isaac tei Jacob no, angni ni bosong no, bosong no, renai. Henai pok rumani. Ang ahano nini mokol bai kang funuka. Hiaba neng aro Tanggui magla. Haki subrayung ni selem musi subrayung ni pok ni no aro buat hawa tuja. Di boha buat ni haru ni biuro bono pokta. Piaba bono pok ma abo boro tabu jora tui krok sepenuh shawi manja. Sang kembali Moses tinggal tiga hai pano bini simlang boro bini mang boro keu pano. Dia tu soidan erak banyak baca, kaya datang pelajar abodino uir. Oke, haleluya. Sedikit itu. Orang itu butuh kita serjana kamu. Hai pun abono cara thang lagi te bar pe kisah saja yang lain. So abono ti satu kaisa topik play lain. Te butuh kita serjus lain. Haleluya. Siapa orang ang sok ke sajuan. Moses was a great leader. Hallelujah. Afro, bo great leader pano, je songzak ha tomani promise deno boma habliya. Kai dur musun de trani man kamu. Semua je mote pin pusak di description mote tamlo mokok kaham, bersak kaham. Man kenya di zoraya ko. Hai pano bo zoranya sini no ma betakan. Reason ngake bo kasi mistake try mani babu. Bini mistake tamu ngake kaider je prusaka a holong thangai oke tobi di tam demand kai tamon bor apro tei demand try toman. Oke holong thangai tobi di ni waisano tobi di sau kaider. Hyper bini confusion tamo mane waisano edem ngia. Ka abu simia Jengor mereka kamu tu ikhlas thani tunggu, ar kai dor ikhlas thani tunggu, apa orang kerja, jeng, apa lagi kasih proud, lagi apa leader, apa lagi punya thang tiniwo, te kai dor pok lemar kaham ke, gosina thang yana thang tiniwo no, kamu kage buat disobedient, kage kok kena jaga thang isobedient, oke, ar kok kena ni bagi no, bo, ar promise no, ma habilia, ma selesai terokah, haleluya. Kisi se kok kena baca asal kos tak tu faham ni lah. Apa kerja ni manu ke? Sebab teman kisi se lama faham ni baik. Orang kamu sebagai nasi. Ada ni. Sebab isi kena lah yuna. Jepur girza faham le yo. Orang suka Kristen okey girza. Tangai Sunday girza faham. Apa ni bagi girza? Takkan tak. Apa ni faham? Asal isi kena ni. Apa kaya itu no bini kau pukulungan ni monolog ni bagi siapa ham lekha hatung khaza ka phaidi tong thoki phaidi kia bai jang ya haleluya tang male nang tomor khorok se bai se da gizari shopayo kar kai te bekun le den dire a borong da pis nang shopayo konni ni musumu je pro nang shopai nai ni kai to no bakhak pro gi long nai mosanai tong thok nai a pro kai to bakhak pro za la diba haleluya praise the lord Sada kai to kama milik kai rokma hamzatna wifi ya okay next point kan difaksa ke Jude ni 10 11 Musi hai korok sase biari pano Israel rok ni bishingo ti acai failia subrayung bobai makhang naishik lai ko makhang naishik lalai ke box halai langka tam ni khunke subrayung bono rohorei bo Egypt hano Farao ni te bini bebak sheleng te bebak hani bagai bodre bod mari bai wana masisa funuka te bebak Israel ni mokol bushkango musif hankra yak te dirma sisa kebang ma shamun khlai langka haleluya next word in
Next verse. Baca. Apa yang benar? Awi ya, Jude seperti Jude in 10:11. borok siawi hamya sawo. Haleluya. Borok wak tok rok haino simani abono borok no pairu. Borok busuk hamya citrano. Borok kain himani Allah mau himkap. Borok rang mana bagai balam haino samung sayawo sakno yakaka. Borok korai haino kok koras. Borok kora haino kok kanaya enggei bo haikino sokomor zabai kake. Tahu, borok hai dari pokok sawi dong. Borok wang semua bawa hai mal mata hai. Mal mata itu they do whatever their instincts tell them. Apa yang mana? Musuh ada sama-sama kabur dulu tamle. Nunggu apa lagi? Iku ani ya kahung sotu itu. Ani gai dong masa ada rawi dong pilih bata. Gana orang tiga rasa. Tampun bab kasa ada kali-kali saya dong kabur minta kahai dong. Kabur mungkin yang saya kena bayi ada rawi dong kabur kan dong literally. Ayo berak nanti kabur ya, nanti kabur asumsa asyik karena bakasnya nak kuri wishe, agak rasa ni agak, oke. Asumsa malam antara apa hari react tu na, kabur mulu guru asumsa. Same all that pemusi terutama kait tu negin somai orang hai lo, asumsa dia, orang asumsi terutama kait ya sesuai. Awal bisu sengkabur lo, first example oke, kait lo, tamu saya lagi mau payung. Bini ya parmana ka kai to ya saka ye ni ya parmana ka ya saka ya simi seble asik bayo ba 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 kimban ba same dini nuksa ko kunia kusuya kami jani haine te person ti haine salayo hada na tamu ni kase topic ni kamu tamjani kunia kusuya asumsa payo te person haine saw eba ti klai pan da lai lai eba mungsa lai lai apai to sun kai kri bana haleluya Abang bisin khorasa tang sa rang ibagui balam da kam bin bumu balam bin bum tamo balam rang ibagui tamo pore dis balam borok rang mana bagai balam haino balam haino balam borok rang mana bagai tamo samung saya sak mulia apa? Okay. Sengawan khusus ni bagi Numbers chapter 22 tanggal ya. Lekamu balam. Final seller bayar nabe. Mungkin paling balian saya baru tahu balam zorau sendiri tanggal ya. Numbers 22 tanggal dah. Lekamu. Lekamu 22 verse 6 40. Ang borok no mesiri ani hani rohoi manati kheta buk khai o borok no serai khaida gradi borok ani serai phan nang kha tami buke ang shawi mano nen hamari demani borok hamari mano te nen serai mani borok serai mu ulungku Balam ke kalau sekali kami songzak ko. Haleluya. Bono invite dengan ibu mungkin ke. Bono invite dengan ibu tamo balak. Tadi balak. Balak sabo. Apa tu Quran pakai untuk naik verse 2 pun ini. Balak son of Zippor was the king of Moab. Tahu ni busla? Zippor ni busla. Moab ni king. Tahu bos sabo? Moab ni king. 사원을 invite 될까? Balam. 땅이 invitation 사지만 다시는 사람을 꼭 하나 모세 사람들 이걸 타이바 이스라엘 모압 가나 소리니까 그 모압으로 시작 끌리브라카 땅이 invite 모압으로 살만로 이스라엘은 또 이들아 이게 까이죠 또 탕가만은 모압 세스 동성나이 So muam ni rakyat kerja kai jono spirit kai jono lom na jono ring kata invitation dekat.
Jadi ini bisiti neng serai kakek serai munago, neng hamari ke hamari enggo, haji. Angnono neng je nang sagra renai, atau neng haji ani enggai, oh Israel orang serai haji, oh Israel orang kol haji, oke? Kita barang bota mo rangje tu haji mana ba, offer sepanjang ke ba? Haji pun punya ke ya, kai tu tam nakan nagara. Oh my God, saka. Lepas tangra lihat punya. Next time hai same problem tu pahui. Mana oh balak bini sengkeran roh kan. Thani, aku double offer kali. Bos ya sansa offer kali. Kau hari korok. Okay. Apa hai ke ring korka. Kau oh balam apa ke? Kau lima dia. Korai dia aku offer kan. Verse 21 quality. Interesting to know how to quality. 22 to 21. Hakete ni pungo bini korai. Jika nawoi muap ni tim hangrok baik hangka. Ongkol oke, sakra. Terang sakra. Oke, ongkol ka. Next. Tamu kebo tangmani bagai kai kerjol jaka. Kai tu sosol jaka. Neng Yesus Kristus itu ketaruh ke kamu kah? Mana kesan nafle, apa sahar pe itu giri pirung ke ba? Kewal ini ada saya mana? Ada? Tuisa tahu tu dia biwal lopo. Motor di besi masuk ke tiro. Asal kesan itu giri masih? Ketaruh Yesus Kristus itu dengan susah ke kamu kah? Abang sebenarnya hai Allah tak pada samu citra, nemu citra, tomu citra, kamu ke, kaya dah ada hamzah ke bang? Tu barang sabu song, kaya, oh song dah sabu dah help kaya tadi tu, kaya dah beri rokai kaya tadi tu. Kamu dibagai, bisa bilengan, okay? Kaya tu tamu kah? Solid dah. Next word. Te subrayung ni suari bini nama o. Kashui basaka. Obviously, hai mana na? Kalau saya porok, senjata pun saya kok, kai tu kasu ni, kai kasu le, katang tu cuma, lama pun porok apa no? Lori thara nai. Ni sab bahasa itu kan, balam ni lama wo, suari pura seng tiga, bahasa sa. Next time muka. Oke korai jirka saka wo kasui dongka. Hey. Tebi ni sheleng korok ni dong. Bobai pal tonggo. Hey. Surai ni suari yago shengti nama wo bahasa wi dongmani. Korai jirka muke, korai jirka lama shonyong, yaga ri keto tui dong kuri tangka. Sab muka. Korai muka. Suari do. Balam do muka. Okay. Next word di. Word di. Balam lama soy. Nanti word di. Balam lama shoiti. Balam ya, balam. Oh balam ni mana ya, bo. Kamu? Balam. Lama shoiti himremani bagai korai jirka no sepraka. Okay. Tahu bos kamu senti jat sabot kai tu ni suari. Sabot nuka, korai. Balam tu nuka. Oh korai tu so jadi kau kubo. Nona awal lama tu nona begitu payu. Nanti lama kek. Seberapa market? Sabun seberapa? Korai seberapa? Next time lagi. Subrayuni suari baba dini anggur bari ni jog dewal rezak lama ke shebo basaka. Okay, je kamu lama tu bui terang itu gitu korai no. Lama suari hanya bahasa diuka. Next time ka? Subrayuni suari no korai jika nu pike jog dewal bekap tangka. Hanya hai sabun nupiuka. Korai nuka. Kalau jadi suari nuka ba. Dia kaya lama tu peruka. Next. Balam ni yakung jog dewal lo kupre zaka. Sabun kupre zaka. Like itu kalau juga ba kupre zaka. Next. Kaki bo korai jika no seprak pika. Orang seruka. Hanya hai. Kau kena ya sirkara korai. Next. Subrayuni suari kisah segang tangkiwui lama ke shep katiwui. Kamu kita korai bahan kita lama kerimalia. Azar tani sabas no kya. Okay, next.
Subrayoni Suarino, Korai Jirka Nuke, Balam di Tolawo, Kelai Deka. Oke, kamu gelanya sekarang teh korai itu lama berikan. Haki sih bisa bawa sih nih. Awal balik tanpa korai sih kelai tanpa, sahabat saka wo, tolong saka. Tolong. Oke, next. Balam Joni Dakmani Day Tong Kishimandia. Oke, next. Bini Raja Mai Korai Jirka no Subraka. Dia subraka, jolnya suka. Yang terang mana tangi tunggu, balak mau tangke. Oke. Apa saya korai tanah solia, wai saya wai ne wai kam, kamji tunggu suka. Seberapa na? Next ke? Afrika Subrayon Korai Jirka ni, bukuk no piobi ke, Korai Jirka balam no hai kuni saka. Anu no tamo klai kaba, anu omo ha omo bai, wai kam mas sebraklan. Apa nak boleh? Korai juga kau Suaranya konser ini kan. korai kau saya jual apa? Balam buzilia. Haleluya. Borok pakai lo. Gue lagi sana nih dari dulu. Box hari ka. Gak ada kaki milik pagi juga kok. Ada aja sih siapa biru. Tiga saya sama si terakhir Ada aja siapa biru ka. Apa kayak itu siapa rumah kai rumah hamzah. Oke, tiga tunggu. Hai borok hai kiri tanah naik biru. Akhir tahun kan. Bimor kasih potong kasih sobi di. Balam na itu kai tersong kabar. Kai termusung saja balam lama korok. Dia balam busia. Amu suka mau kanan ka. Kai kasui tongan amu tu busi semandi. Ulta sah busi ka. Korai se busi shu. Korai tu khasa gula buku ko. Korai kulu gay saya sana balam te mau piok sanglia. Kai tu tam kelakar korai tu kulu gini kita. Bahaya kena korai kok sama ni. Angkau dah pakai apa? Kau masih mau mana dong? Harus sih mana korai kok sama ni. Harus buku bawa pakai apa? Mau korai kali kemana? Obviously, why kan mudah ni jadi raja lah. Kalau kau yang kau tu kemana dah pakai apa? Mana kena buku? Boleh next boleh pilih apa boleh pilih. Buku kuluk zaka. Afrika Subrayon Korai Jirka ni, bukuk no. Piobi ke, Korai Jirka balam no hai kuni saka. Anu no tamo klai kaba. Anu omo hai wai kamas sebraklan. Balam Korai Jirka no, nungba anu kusi tungsibla. Ani yago sheng tongke, ang tabuk no na bothari se bai kamun. Korai kok saka aku realize kayak bawa korasa. Bawa tadi korai kok sama kes kenaya ko, wadir kenaka. Aku berat hamsi tamu ini, air mangman belaka hamsi. Angkara musuh macam apa lagi hat hamsi. Sheng tomate nona bira kali itu kamu. Aku orang berjualan itu. Next. Haji Korai Jirka balam no hai kuni saka. Haket korai sirka tamu saka. Balam no hai ini mas saka. Tamu ni. Angin di Korai Jirka ya tiba. Ini joranen ani saka omam kasih itu ya tiba. Mas saka tu boh. Nomor selasa tu tu bisi jora. Anu ngable, ha? Next. Ang omo haji no wai sesuatu pano kita tik lagi bah. Ini sih jora tu nak kiki lagi apa? Tin buku nak kata. Asal jora tu nak cari tu pakai. Wai siapa nak nama kai kelai ko? Ini tani kai kenapa kau orang suci di? Oh balap ke kau apa? Kenapa? Next. Debo kelayang ni saka. Afrika Subrayon balam ni mokon no piobi deka. Aku sih kiok siu. Next. Bos Subrayon ni suarino yago sheng tu jakhe lama bahasa za luka. Haji bo hawa petap sak layak luka. Haleluya. Itu kenapa? Zora wo. Kai tu senok bermani. Berdik tomani. Kasui tomani. Abang nanti perbuzi anggo. Okay. Nanti pun nasle pun mari borong bising di paro. Kai tu norok bermani. Agar nanti usah bui tomani holong bising di paro kai tu norok bermani. Haleluya. Korai no kok sari se balam no perniman ke. Haleluya. Praise the Lord. Ahmad kaisinggo worship jengkoro sini brother comment sa. Nang orang korok sesuai
Soprewi dini tu hijab dia. Kaitor baik tanggal tu ni siapa? Haleluya. Dan buci sidi saiman sidi. Kaitor nona hamzago nini problem gerika, nini dukho gerika, nini poza gerika, dan saiman sidi. Haleluya. Praise the Lord. Jadi kaitor. Berapa sakit kelakar? Sudah surika. Oke. Kulung kanan oleh. Yang pertama. Subrayani suari kono hai ni saka. Tami neng ba ni korai cika no omo hai ke wai fama subranglang. Lagi amono kasno ni ma phaiya. Tami hen ba neng lama phiri tongkha. Korai cika anu lugui bo wai tham no lama phena naikha. Bo lama phiri yakhe amono buthari pai khamon. Lu problem. Korai datu pasti bo. Haleluya. Korai datu pasti. Zora-zora ini samsa ini kemana? Apa samsa apa ini? Haleluya. Praise the Lord. Nanti samsa saja yang ini kamu, yang ke sarana apa itu? Tadi kayak itu kan? Malam hari tadi kamu dah orang kaya ni bagus ini samsa kalau tadi kamu. Yang ke orang kan kakek tamnai kontra konsep ni kamu. Next period. Teh bono ke tangara kamu. Hai dia balam subrayoni suari no hai ni saka. Ang sumso playa. Neng anoka shui lama bahasa wu. Menai ang shui manlia. Hai ni bagai tabu omoni ni kesabu hanya no tengke. Ang ifrit hang bisinai. Next. Subrayoni suari balam no. Oh borok bai. Tangpa no. Ang shadi henari kok no simi se masarai. Okay. Dalam saka. No tiga sih neng kalau nak kau apa? Balam boko sih ke nangke neng kibir saja kamu tu kibir cerai. Hai pada tam saka suari kibir lagi kan. As syaitan. Oke musuhma hai ke bah syaitan itu dulu sampai borok hari neng tadi. Dia bah borok sadi malu neng tas sadi. Ang sadi malu neng mas sanai. Haleluya. Abang paling kenal deh. Neng bo parawo, bo nowo, biang area wo, tam sakri kelai. Doesn't matter. Neng dia jaga tunggu, kai tu tam sa akonon sawo ke, kai tu tam hun akonon neng kenal ke, kai tu borong hindi neng aron himu ke, neng soy jaga sawo. Gana gini kebamba gerazak hanya tomani macam hanya dia, neng kai tu sadi mani, hendi mani, ikhlas mani buku bo, abang tu sawo jom ke neng safe dan secure. Amen. Oke tamu ka, ya kalau nggak kena. Verse 11 policy 23:11 sampai lah sini on last verse ni boleh. Apa ke balam no hai ni saka. Neng anu tamu kelai lang. Afro balam no hai ni saka kan pusi dia. Before ni nak kenal pusi ni aja. Tisha. Nanti siapa dia? Apa ke balam? Balak. Apa ke? Balak. Balam no. Hai ni saka. Haleluya. Tamu balak oja raza. Tamu balam no hai ni saka. Tamu doi. Neng anu tamu kelai lang. Ang banono ani aidok no serai lang tu menise tu mani ba. Neng ba borok no hamari menise sila. Haleluya. Praise the Lord. Kaya jadi kau kenapa kita awal lawan kabo? Tanggal di bawah zaman kaya rangko mangka. Oke, abu similia. Kaya tu sadin mana bos hamari bay. Balak wana zaka. Nono ringba liles karai di bilisi. Neng bagai bong hamari dela. Neng bete mah hamari dela. Neng bong sasar suka ble. Haleluya. Praise the Lord. Syaitan nono nasihat berengai. Nono kagai kuilek berengai. Nono orang itu berengai. Siapa neng angkat kait tertambah, dia buat hamzah lainnya, dia buat kata lainnya, dia buat subah lainnya, dia buat kerasa logir lainnya, dia buat kait itu mengenai kusuk lainnya. Apa sih? Amin. Haleluya. Balam hamari kaiga Israel dia hamari engkau. Hari kerasa hamari kaiga ya. Haleluya. Hari tamu kerasa hamari. Amin. Sen hamari kaiga mana Yesus Kristus di sini. Amin. Kalau sesuatu nunggu kita tam sarai, Allah pun hamsa sakse. Kalau seborong memang kita tam sarai, borong hamari kenang se. Kait tu nunggu belai hamsa ko, nunggu belai hamsa sakse. Ni bagai biar kerja, nunggu belai alai tase, nunggu belai katsang mau kenang se. Borong sataya diba.
Amen. Cái tôi này hamari bảo nó tâm khai. Genang ba bang genang ban bang là thế. Hallelujah. Kamu này genang cái khát đi. Soi genang orang kata mau paku. Cái là thế. Cái tôi này hamari tâm khai. Proverbs chapter 10 verse 22. Penemu 2022. Subrayungni hamari se ganang klayo. Siapa nih hamari? Subrayungni hamari se ganang klayo. Tebo aro mungsa dukuno daya. Daya. Haleluya. Ini nggak orang siapa tadi? Tadi Subrayungni hamari se ganang klayo. Tebo aro mungsa dukuno daya. Amen. Siapa nih hamari tam kelai? Tam kelai? Ada tam lo bom mix kelai dia? Tangkap selatan deh. Kayak itu nih hamari wo dukuk dari. Haleluya. Umut tidak kelai sih. Haleluya. Au kelai mana? Kayak itu lah hamzah deh. Amu teh kaisa. Bad dukuk nak kelai tak kelai. Haleluya. Praise the Lord. Sadikai itu nih hamari. Dengan kelayu. Aratam gerai. Amen. Ini tabung neng botakan genang. Kai itu nih hamari wo genang. Kasih genang berarti koroksan seng hamari lain ya, itu pak. Neng genang hamzah ok saja betul saya ya. Ini samung kai itu sawi kampu, kai itu logi kampu. Oke. Ini bagi biar gerika. Neng disini tiba susah zaksi. Disini paham bayi neng kaham kelai zaksi. Seng hamari lain ya, itu pak. Mana? Amen. Pada singgah kalau masalah ini. Pada sini ya, keplai ketalian itu sengkai tidak pasti ngerohon lain. Tekai terus sengkai lain. Father, thank you so much. Pada sebagai Australia Australia apa baik? Angsa